Gukoretwo na mbukirira cia kiuteti, thirikari iking'ethanira na gikundi kia mung'ethaniro kiria gikoretwo gigitetia wathani moru. Gukiri uguo, gikundi kia andu ethi kuma kaunti ya Nyandarua rungu rwa Young Liberators Movement nikiyumiritie na gukumithia ngero ici. Riria andu aria me opposition maria ri ni maragirwo ni thirikari, ni maraheo mikana ni DCI, ni maraheo mikana ni andu aria angi. No the same government, andu aria me government maria ri they are walking free, majestically free. Twenda kwaria thirikari tumire atiriri, riria mwethaga kura ici mwaugire mutikahuthira honge cia ugitiri kunyamaria andu aria matararia uria marauga uria murauga inyue. Na njoke njuge atiriri, riria mwaingatire Rigathi wa Gachagua giti-ini atwaririe agitwira tuhorere, no ndenda gukwira ati Mr President ona funda ya Baramu ni yaririe. Are you using that as an act ya gutuma ati ithuĩ tucoke na thutha tugure guoya? John Gicheru na Mburu wa Maina aria matongoretie gikundi giki maugite ni kieha kuona thirikari ikinyamaria aria maramiruta mahitia ithenya-ini ria guthikiriria mateta mao. Miario yao yukite riri mutongoria wa kiama kieru kia DCP Rigathi Gachagua na aria mamunyitaga mbaru makoretwo makihamurithio na amwe ao magatunyo arangiri yao. Tiga kuherithia aria angi tondu me opposition. Ona inyu mukihoya kura ria muri opposition ri ni mugaga rira mukaigira ri mutika harasi andu kae ni mbura riko yaurire kana ni riwa riko riarire. Na nikio turauga 2027 igakore revolution ya mbeu njethi na nekaririkanwo the Young Liberators of 2027 Kenya ere atongoretio ni mbeu njethi na mbeu njethi yumite Nyandarua na Kenya haria aruma haria marakara maitu megukinyira muico ri onawe ni uriuka tukugiririe na tukuingatithie. Na ndwenda gukwira matuko ma kunyarira atongoria mathuritwo ni muingi ni mathiru. Matuko ma kuhuthira honge cia ugitiri kunyarira atongoria twethurire ni mathiru. Tiragura guoya. Turenda gukwira twita atumia a Nyandarua, turenda gukwira twita ayuthi a Nyandarua ni tugokira na ni tugathie tuikie kura icio nicio tukahuthira ta firearms citu tukuingate giti kiu tuokirire rucini tukimobilize atumia mobilize ayuthi itu. Gikundi giki kiugite andu ethi riu ni mekwiyumiria gutetera ihoto ciao na kuria aruna ao methai na ibande na kandi cia kura niguo kwibanga wega wona ithurano nene cia mwaka wa 2027 cia kinya. Ngiriboto TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi. Liberators, future is now. Young Liberators, future is now.